Kapitan Inteng! Ne, big-bighat ngam nakasukat ka mat, kwarog. Papanam? Inak agpasada antay. Naladawak ang nakariing. Kadyak nakalutaw. Umayak man nagkape dito ibalayaw. Huwin Adamot na pudot adanom iti termos. Adamot kape kan asukar di talamisaan. Magtimplakan iti kape. Ne, ang tambalasang ang magmag na iti kalsada. Sigurado a pasahiros day jay. Ina ko nantay. Kunakman no agkapi ka kunam. Ha? Ay, sana nantay. Sayang di pasahiros no sa bali ti pagluganan na. Ay, nakakita lang iti balasang. Timmarayan. Ay, una yan day di akwarog. Anya dinanggi ko nga imbagam dong, langgong ni Kuwaro, kurang sabay. Ngay, jak imbaga day ta. Inteng. Imay ngamin ni kwarog. Makikapi ka no. Iti nakakita iti balasang di takalsada. Saanen ang nagkape? Sayang kanu ngamin, di balasang apasahiro na. Masayangan iti balasag a pasahero na. Imbagmat tapno makaasawan. Ay, uray pasahiro na amin na babalasang no di namot arman. Kasanungay nga rod ang makaasawa. Mas daawak laang. Apay nga tadag iti babalasang ka. Ni kwarog ti kayat da pagluganan. Pagkunaamot maray. Nangag ko nga raw ti saritaan da. Imbagada nga urayan da kano ni kwarog. Taysot pagluganan da. Nay, agpaiso ka di dayta, marikwanang. Apay ngay. Apay anikwarog pay lati urayan da. Dayta nga raw ti kayat ko amaamuan maray. Apay ka no. Naira na la siguro nga da kayat dakin ni kwarog iso nga inuray da. Ay, mas daawak nga raw. Adaw ti babalasa nga agpapaay ijay ilay. Kastindera ken serbidura. Mas daawak. Tanipay lakwarog ti urayan da pagluganan. Nasaon ni marikwanang adagiti kanu babalasang. Kay kayat da ni kwarog apagluganan. Ay, nataer ka nataraki kami di ka anak ha. Imala ka niya. Ay, aktal na ka man. Na, Saan man atila matangtangab mo? Ay, kayat ko amaamuan. No apay akay kayat dagiti pabalasang apagluganan ni kwarog. mas daw ka pa'y aya iti dayta ket baro nga rod ni Kwarog. Adda atap ko asaan aga po tabaro. Ado matibabaro dita at tricycle driver. Sa bagay, ado dangag pesaw. Apay nga ta. Dayta nga rod, ti kayat ko atakwatan. Amaw, nasaon ni Marikwanang, ani kanukwarog ti kayat dagiti babalasang apagluganan. Patpatsam matita damag. Anya kumangay ti pangayatan ti babae kinikwaraw. Saan mat anataer? Imala kina angkel na apangalbuan. Santo dakkel ti buksi na. Nalabit nga da makagapu, Anya ngay da dya makagapaw? Dayta nga raw ti dakkel asalud-saud. Nalakalaang atakwatan dayta. No, apay. Kasanaw, badaw. Adda sumagmamano ababalasang dita asitig ti paradaan Ay, kampay iday. Lumabasak. Tadenggag man no anya ti saritaan da. Sige nga, Ruan. Urayin tayo ni Kuwaro. Urayin tayo. Ni Kuwaro. Ay salbag. Agpay sugayam tagwarwara sa damag Ni Kwarog tur orayin da. Na anya nga ta. Ti kinayat da iti day jay akaanakan ni Pari Inteng. Anya ti tanta nami ti mamdita si kabadaw. Ay kwa, ay ituyang. Agpay sugayam jay imbagam. Imbagak nga anya. Akay kayat dagiti babae ni Kwarog kapag luganan.
Kasanoan amwam? Nangagaw ti saritaan dagiti babae di ta sidag ti paradaan. Dinamag mo kumaano, apay. Ha? Ay, saan akong anagdamag? Ang mga no ibagada pa niya agsisiimak. Nay, si Kamay Kwaraw. Inka ka di man na nagpasyada. Unta ta, apay ka day. Anya ka diti sikretom, Kwaraw. Apay akay kayat da ka dagiti babae apagluganan. Ay, awan ti sikritok tata. Daytoy lang kinataar, kan kinatarakik ti kamkamatin dagiti babae. Sa maysa, kanayo na kanabanglaw. Na, Sige tata, taynak man na nagpasada, babayaw. ay, napanay. Ay, naglastugin na, Kwaraw. Natair ka no, kan nagtaraki. Nagbangbang lupay ka no. Twe, suron kon. Imbag kumamot nagpaisuan na taer. Dadama ko akay kayat nakakanaw dagiti babae apagluganan. Apay, anyat sikreto. Win nga agpaiso, Kwarog. Mas daawak may. Da kayo mamat tinataar. Na. Umapal nga rod dagiti kakadwa ka driver. Awan ti mabalin ka, tasyak mat ti kay kayat da. Ado siguro ti kwarta mong kaanakan. Takanayon nga ado ti pasahiros maaw. Ha? Wanggal. Oh, apay, Kwarog. Kasla di ka makasao, idiimbagan ni uncle mo nga adon ti kwartam. Ha? Ay, saan mo tantay? Jakla ni namnama aday jay ti saludsudan na. Ay, suron kon iti dayja, Kwaraw. Apay, anya tinaramid na. Kasuron ka, din bagana nagtair kanaw. Ti kinataraki na kanaw, ti makagapaw, no apay akay kayat dagiti babae. Na, ay, kahit anya ngay ti pakasurunam. Umapal ka? Anya nga umapal? Kumaano pudno anatair? Kahit apay nga rod nga iso ti pampanunutam. Anya ngay ti maitadkan ka ti kapapanunot mo no apay akasta. Ha? Ay, unyag paiso Apay nga ta, amasaira kini Kwaraw. Agpaili kayo ka day, babalasang ang nagpipintas. Lumukan kayo nga rodan tayon-tayon. Ay, adapay matbakante at tugaw. Umayak man mat. At dapay ka di ba kantay, babalasang? Sige, lumugan kayo nga rodan ama, tayon-tayon. Aw, at datayon dito ilay. Tay pasahi yung ay, amalakay. Apay ngay. Libre mati pasahe dan di ababalasang. Ang amsyak alaklakayan. Singiram. Talaga kasta, amalakay. Babalasang amin dagi jay. Anya. Gapaw tababalasang. Libray. Ang amsyak alaklakayan. Singiram. Ay, uray siyak alaklakayan. Awan mat asawa. Yay. Awan pa'y gaya masawa yaw. Ay, awan ngarod. Ay, napigpig sa dagi dyan ngam siyak. Libre da. Ngam siyak na nakapkapsaw. Siyak ti singiram. Ay, baliktad ti amaw mo. Nagreklamo mo't di may sa alakay, Kwaraw. Anya ti reklamo na. Inlibrem ka no dagi di babalasang. Ang amiso, siningir mo ka naw. Apay aya. Isungarod ti kayat kaw. Madin sa tinakam na, Kwaraw. Tricycle ko tinagluganan da. Ilibre ti kayat ko nga ilibre. Singirek met dagiti kayat ko asingiran. Agawid ka kadain kabil datan. Abay ka day, tata.
Aglugan nak Tainak ije kabildatan. Mala, naglugan kayo nga rudan amalakay. Tanay, awanan ti pasahira. Apay ngawan. Siya nga'y pasahiraw. Kaya't ko asawan, dakda kayaw ti ilugan kaw. Awan ti kadwayaw. Uray taagbayad akmat. Uray balasang, no di mat agbayad. Mala, lumugan kayo nga rudan. Arkila Iyay. Idanon na ka. Di ayan ti maudi awiteng shade. Wan amalakay. Nay. Paingay. Insardang mumat. Kat saan aditaw ti imbagak apag sardengam. Dito'y ka na amalakay. At dabalasang agpailay. Isong agsubliak man ni Jay Ilay. Ay. Gapo ta adda balasang. Idasa agnak. Tapno iso ti ilugan mau. Amangan no adda umay asabali at tricycle. Kat sabalin ti pagluganan di balasang. Sayang. Ang nagplete ak nga raud. Ida anong nakpaimat Basit lang mo't dita pag nainyaw. Ala, dumsa kayo kitain. Ay, salbag ka, driver. Ay, saan nga umnaw, ti aramid mo. Ay, dumsaagak man laangan. Ay, Ala, tapno awan ti riray. Agi subliak iti daos. Suplian kayo iti daos, tapno awan ti makungkunayaw. Kwarog, saan ka kading nga agpasada ita? Ay, kaya't ko ti agpasada antay. Ngumawan mo't paggasolinak. Anya? Awan paggasolina. Ado ti pasaheros mo tinaglabas? Awan? Bimtak tay pilid kao. Kan adda pa'y sinukatak apisa ti motor kao. Gumatang ka iti pilid Awan to pa'y pagpabulkanize kao. Gumatangakit din iti pilid. Ayan nga tinapasadaam. Babalasang mo't amin na pa sa heroes kao. Apay kumano babalasang. Ay, amokon. Gapo tababalasang saan mo idan apagplityan. Husto akade, kwarog. Ay, kuanday. Babalasang damot nga men. Sumut lagayam akay kayat da ka ata libre mo ti pasahida. Kasta. Kaslakas ta na ang kail. Luko ka. Anya nga ita. Anya nga iti paggatang mo. Kan pagpa-repair mo iti motor mo. Itulog nagman ni Jay Ilay, kwarog. Sana kang nagpasada ita, tataba daw. Ha? Apay ngay, saan ka nagpasada? Basta saan. Ag-duty ako di barangay haul. Ngamno adda balasang, agpasada ka kaday? Nay, ado ti sumungad ababalasang Ha? Ay, sige tata. Tata papanak. Bye-bye. Na, ay, pimanawan. Ay, just kaya kwarog. Ay, di namat sinabat nga ro dagiti babalasang. Ay, maburbur siya, anak Ay, anya nga tanda ito'y. Anya ka di ti maipaimikin ka, kapsat. ay, nadamag ka. Aka nakamgayam. Diyay nagalas ti aramid na, driver. Sino ti dakdaka nyo driver, kapsat? Ay, iday taman at dadi taas dagyaw. Uday taman Ni Kwarog? Apay aya? Ay, idi damaw. Agpile, iti pasahiro na. Idi kwan. Agkating trip. Ha? Di nakindanaon iti papanak. Da. Kati di agreklamo ak. Insubli na ti 2 pesos. Para ka naw ijay pagnaak. Ay, Kwarog. Anya dato nga naramid mo. Kuwang ka. Sigurado ano saan ka nga agbalbaliw kat idanon na ka LTO dato nga lakay. Ha? Ibabawi dati lisensyam. Ay, saan mo ta? Ah. Ay, sorry amalakay. Sorry.
Ay, permi abain ko, Kwarog. Mas daaw kami no apay nga agdinamag akay kayat nakatipabalasang apagluganan. Anya tinagana mo iti inaramid mo. Uray ko mano di mo inraman ang nagaramidan iti saan nga umnaw, jila kay apasahiros mo. Uray sak angkal, nabain na anak mait. Pakawanan da ko na, santo na maulit. Uray asino pa iti pasahiros mo. Nalapsat man, wano nalaan. Ubeng man, wano bakat, wano lakay. Pada pasahiros mo. Ilugan mo ida. Di ka agpilpili iti pasahiros mo. Tama di day ta. Ay, Kwarog! Ti driver, rumbang adi na pilyan ti ilugan na. Basta pasahero, ilugan mo. Kan liklikam kuma ti agkating trip. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon VJ Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.